ngasi numida wairam phong ki patungan tungan mase phong singdagi maroi bi ipau sing myam thamsagi ahanbada kangla pawdagi lokosaraga Leimakhong sing the kuki militant singna Liangmai Naga gi yum ama yauna Metei gi yum manga puna yum taruk mai tharamle ereng bandana numai kapnakre Impal West District amari Kangpopi District ani gi lona Leimakhong singmang kuki militant singna Metei gi yum manga yauna Liangmai Naga group gi yum ama punam taruk mai thakre loinana numai round kya kapslakre Thaudo asing ngara numidang pung 13:40 nifu manga rum tabada thokibani kuki militant singna mai thadokraba yum singa du pebam prem kumar se yankhagina thoi pebam santi se nifu manga angom raju se nifu mari wayangbam ritu se kuntragani thoi lauriam tomba se nifu humdo yamadi mapum adu da abf afon koba liangmai zati ge miwe amagi yumne hari hairiba yum singna si kanglopki irang na maram oiraga lanje naраktun hauji relief camp da lairiba singini mi lainadrabasu mapum adu da posai singdi lairibane hari Thaudo thopamdagi phangba pawda ngarang numidang kuki militant sing aduna kuki tabu khulsing Leimakhong singmang mission bank bangnom songjang hairiba kuki singi worker sidagi kanto sabal amadi cooperative ki mafam sina numai round kya kapsalaki numai kapsalakpa duda Metei gi khulnga naba lairiba volunteer sing state force amadi mr gi apunba kangbo amana su handuna numai kapnaki numai kapna ringai sera aduda kuki sing aduna yum sing asi mai tharam kibani numai kapna dringai gi mamang da mai thari ba mafam aduda army gi siren khongduna laglaga kanto sabal da lambi thatuna miyo amada sangan kiti kanto sabal gi miyam na mai kanba sangna ba hona ba army sing aduna sanghandana thamki khoisau naraba miyam aduna kanto sabal da makhatana miyam na army sing thokpa yaroi haina mafam kya da lambi thinki Amaramda press na phangba pawda numai kapna baduda Leimakhong singmang da leiba kunsuba zat regiment gi zawana makhong na numai na pandana sokpadagi Leimakhong army hospital lekatnari haidi Amaramda Bisnupur district ki oina makha erengbanda su kuki militant singa khunja singa akan mong na numai kapna khiba adu pung 13 digi hauraga kapna ki adubu thoidokpa asu apani yauna khidi haiden su paus da makhatana su phongdorakli Atopa Pawamadana Speaker Lusingba NPP ZDU Amadi BJP gi mute kuntra MP Lesemba yauna Defense Minister unakre ngasi ayuk pung mapan makhairam tabana Manipur Legislative Assembly gi Speaker T Saitrabatana Lusingduna hauzik thoklib irang asigi matangda NPP ZDU Amadi BJP gi MLA kuntra amadi Rajya Sabha gi MP Lesema Sanajabo yauna Union Defense Minister Rajnath unaduna Manipur da thoklib irang asida miyamna tangdu leitadana leiriba asigi matangda paudamkre satkiba mute kangbu singa sin hauzik Manipur da thoklib irang asi athobada loisingduna mausagi hana gi phibamda hanjin hananaba center gi mekedi gi akan be action lokotpinaba taksin ki haidi mute singa sina ngasi numidang wairam Union Minister Finance Nirmala Sitaraman unaduna Manipur hauzik oiriba phiba masigi woroisana ma purakna ba wari sanagani amaramda tha asigi taraga manga India gi Prime Minister unana ba Independence MLA ama yauna MLA mapan chatkibadu Prime Minister gi asinba lebedigi unaba phangdabda PMO gi kuthana memorandum ama pishin kre hairensu pawsida makhatana su palakli amaramdana Delhi gi Jantar Mantar da protest okre Hauzuk Metei amasung kuki ani gi marakta thogliba kanglopki irang asigi woroisin purakna begidama Khoirambol Ima Kaitel mari gi apunwa Khoirambol Ima Kaitel Joint Coordinating Committee for Peace Impal singduna ngasi nungtil Delhi gi Jantar Mantar wakat mi phamduna protest okre wakat mi phamadura coordinating body asigi mihut samarom saruyaki wakat mi pham loiraba matungda hauzuk thogliba kanglopki irang asigi matangda marik sumber report yawa memorandum ama Prime Minister amadi Home Minister na singmada pisingani haina wakat mi pham asida saruk yaribi apunba Kaitel Sinaibi Lup Axel gi secretary na pausi sida phongdorakli haina su pausta makhatana palakli makasa tharak poina to papawam athaubu singi mafamda haikal lekatamkhre June 19 ki thaudokta Manipur gi ngamkhai gi tamak thawaina ponthapi ki wa thaubu singi mafamda laikatuna ikaikumna bu utpegi tharom pangthokpa loinana sinkoki narco terrorist singa mayukna bada laikidraba athaubu singi mafamda haikal lekatamagi tharomama Pioneers Education and Sporting Union Spesu oinam sinduna Bisnupur district ki oinam na pangthokre tharamadu pesu gi president Saran Kumarna
ꯂꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄꯦꯁꯨꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜ ꯅꯍꯥ ꯀꯌꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯗ ꯂꯩꯁꯨ ꯀꯠꯇꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 6ꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯄꯤꯑꯦꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ IS ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ IS ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯔꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯩꯁꯅꯝ ꯃꯥꯂꯦꯝꯉꯥꯟ ꯃꯆꯩ 22 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯁꯅꯥꯃꯆꯥ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ ꯕꯣꯅꯤ ꯁꯔꯃ ꯆꯩ 22 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯒꯨꯅꯀꯥꯟꯇ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 6ꯗꯒꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯝꯕꯝ ꯑꯕꯤꯅꯥꯁ ꯆꯩ 22 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯁꯅꯥ ꯀꯧꯏ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯅꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯐꯪꯅꯕ ꯊꯤꯕꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯤꯕ ꯐꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯪꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯍꯦꯜꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯃꯦꯗꯤꯂꯦꯟꯗ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯈꯨꯠꯄꯨ ꯑꯃꯅ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯄꯕꯨ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯂꯥꯜ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯔꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯂꯛꯄꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯄꯨ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯕꯦꯜꯁ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯨꯄꯥ 30,000 ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯉꯁꯤ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯦꯗꯤꯂꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯗꯌꯥꯟꯗ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯄꯤꯕꯥꯔꯦꯜ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯄꯤꯕꯥꯔꯦꯜ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯥꯎ ꯍꯥꯟꯅꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯊꯧꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯌꯦꯡꯂꯨꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯃꯁꯤꯃꯛꯄꯨ ꯎꯗꯨꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯕꯦꯜꯁ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ KCM ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯑꯅꯤꯜ N ꯗꯅꯄ꯭ꯔꯀꯥꯁ M ꯅꯥꯎꯕ TH ꯖꯤꯇꯦꯟꯁ M ꯍꯦꯃꯔꯖꯤꯠꯅ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯁ꯭ꯔꯝ SC ꯒꯔꯜꯁ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯛꯂꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ABVP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯈꯤꯜ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯊꯤ ꯄꯔꯤꯁꯠ ꯍꯦꯛ ꯁꯛꯕꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥ ꯌꯧꯍꯟꯕ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯃꯉꯥꯟ ꯇꯥꯛꯍꯟꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪꯍꯟꯗꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯤꯟꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯔꯤꯌꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ RK ꯔꯕꯤꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡꯍꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤꯕꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯖꯦꯜꯗ ꯁꯣꯊꯗꯨꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ABVP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯕꯥꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯦꯟꯁꯤꯜ ꯁꯥꯟꯅꯄꯣꯠ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯇꯔꯤ ꯄꯦꯗ हाइजेनिक मेटेरियल्स असिनचिंबा कयासु यंथोकी अमसुम रिलीफ कैम्पसिंगदा लैरिबा mahairoisingbu lairik takpi tambibigi thaboksu leptana sathaduna lakpi manipurda thogliba tangdu loitadaba phibam asibu santi puraknabagidama ABVP manipurgi maikaidigi su lepa laitana hotnaduna lakpi tongan mioising ministers governor makok thongba administration gi mioising unaduna santi hanjinhanana hotnaduna lakli haiduna lebak miam CSO state amasum central government atubu matamda irang asi lusin biduna santi puraknaba amasum hanagi matawgum ingna signal lehanana hotnabiyo hainasu appeals torakli makasa tharak poina to form committee semkhre ngarang nambol kendra amadi konthawjam kendra gi club organization maira paibi loop samag ahungi apun mami pama developments and protection united voluntary organization DPU BHO nambol senior organization asigi president Taurem Khaba Khuman vice president Konsam Solesur amasum Khumaksam Bimolsan president Young Guidance Club Poison Amakhana Mayaitang Logduna United Protection Committee Nambol Kobama Semle Haina Committee Sigi Co-Convener
Erengba Dinesh Metei ngasi Nambol Bazar Community Hall pangthokpa pawgi mifam amada phongdokhrai Amaromdana lambi mayai tawkhaibadigi khudongthiba mayoknare Sagolba lambi sayang lambi haizin pam amadi tera kaithilgi sapam leirak haizin pam mapar lambi mayai toti pipe phumnawa taktholaga matam sangna thamlakiba asina maram moiraga lambi satpasina sauna khudong sadaba mayoknare lambi mayai da phaigak phaina taktholaga leiriba asina maram moiraga lambi gi khudongthiba kya thokle lambi tawkhairaga thamliba asina maram moiraga asat awok tawribasingda lambi gi khudongthiba thokpadagi misimina yorakpa tarabadi madugi thawdang kanana pubadagi haina maike kyadagi press to wokatnarakli Iramasigi matangda Paswai Kendragi MLA amani Sagolban Kendragi MLA anina atupa matamda miyeng sangbiyu swaidi atopa paw manamo STDCM gi Home Minister ngasi post gi kuthangda ayibasi role thakre Hauzik Manipur thoklibi irang asigi mari lainana laklamba India gi Home Minister Amit Shah na Manipura thadoklamdai June ama English nganiga kungohomdoida pangthokpa press conference amad irang asi Metei EST demand ga mari lainana Manipur High Court na takhiba order amana takhibani haina phongdoramki loinana inquiry commission amana thijin hangani haiba wafam su thamlamki haina schedule tribe demand committee gi assistant secretary ayekpam basanta na thadorakpa sirol amana hairi siol sina makha taribadi home minister gi wafam adu iranga sikramna haurakhiba haiba miyamna tariba oribasing asidagi ona taina boibana STDCM ki maikei digi June ahumda press statement ama thoktuna yaningdaba phongdoki hauzik home ministry na haikibagi matungina Guwahati High Court ki thabaktagi patharaba chief justice amana lusingba inquiry commission ama semkhre inquiry tawramdai oibana home minister na phongdoki bu wafam singaduna thijinbagi thabakta ithil pihanba yabi oithokpa leibra khale maram aduna home minister na phongdokiba hauzik thokliba irang asi Manipur High Court ki order amana thuan mani haiba statement asi hongdok piu haina ayiba sirol ama STDCM gi maikei home minister post ki kuthangna ngasi thakre matang asida ningsingba yabade me kunthra da home minister ga CSO singa mute singa unabada STDCM gi maikei pisin kiba memorandum dasu irang asi High Court ki order na thuan manati atai atopa maram kya amana oigani haiba wafam tamki loinana irang asida awaba nanglaba mayum makai thadoktuna lanjenarakuna relief camp singda leiribasingda miyamna angamba mating pangnaribagi saruk amoina Kasar gi Lakhipur sub division da leiba mitei singna angamba sel khaiganaduna sangdaba yadraba posai sing leiduna mating pangba lakliba monitoring committee Lakhipur gi president Khaidem Kanta amadi member Laishram Sarat anina tha sigi taragatreta STDCM gi office da lakpiduna Metei schedule tribe status demand gi khongjang gi mating oinaba lupa lising gi kayama supiramki madugi damak Lakhipur sub division gi Metei isilina using committee asigi mekei gi ikai kumna bu loinana hainingai leitana thagatpa phongdok sari hainasu pauksi stu makhatana supalli Amaromdana Mikhal mamangda Manipur yonthokhrabra Sakhi All Manipur nupi maruki president M Sakhi naikre hauzik thoklibi irang asi kannaba BJP Manipur Pradesh ki president amadi BJP gi nupi members singna songthoktuna yawbiro wapam asi ngasi irabun pawonda paw mission ka unabada magna phongdokhibani magna makha taraduna Mikhal mamangda Manipur yonthokhrabra haiduna miyamna ngangnaraklibi asi sumlabra Kuki lalawu sing thiengnanaba nupi kya ahing yarektuna lantingnari masida BJP gi president Sardana karigi tumina leisilibano haibadu miyamda khangan pamthui Kuki MLA tarana Manipur thugaina ba thoklaga MLA yangkhaina karigi damak Manipur kanma ngamloidoribano Manipur lengakna Manipur miyam ngakpa ngamloidaba leirabadi naharol kayabu regiment semduna leibangakna bathabak paikhatlu haikenasu pawsida sumakhatana su phungdorakli Maraktana tentana mapalam gi pawkhra mem hapsagi Pakistan gi Sakwal district bus accident da miyoi taragamari sikre haukiba thangju numita Pakistan gi Eastern Punjab province gi Sakwal district da passenger bus ama mathak makha onuna accident thokpadagi yamdrabada miyoi taragamari sikre atai kun hena asu apana krari National Highway and Motorway Police ki Deputy Inspector General Muhammad Yasuf Maliki Warul Paladuna agency na haribadi accident adu district adu gi color kahan area ga naknaba motorway da brake fail oibna maram oiraga bus adu ki driver na ma ki gari adu bu control tobu ngamdabadagi thokibani pawsi gi matungin accident adu da punsi longkiba sing adu gi manungda yamdrabada nupi manga amasum angang ahum yaki bus aduna Federal Capitals
इस्लामाबाद पंजाब प्रोविंस की कैपिटल लाहौर तमना लापगी लंबीदा एक्सीडेंट अदु थोखिबने हाइनसु पाउसना मखातानसु फोंदोक्ली अमरोमदना असम दा इसिंग इसाउगी फिबम लुरे असम की इसिंग इसाउगी फिबम अदुमक लुरी स्टेट असिदा चेनबा तुरेल सिंगी इसिंग की इमाई खुदोंग थिनिंगै ओइबा सांगा सेली जोरहाट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा नेमातिगात चेनबा बरखपुत्रा तुरेल रेड मार्क की मथक सेली हाइना सेंट्रल वाटर कमीशन ngarang ayuk फोंदोखरे कामरूप डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा पुठीमारी अमदी कामपुर नागाउंड चेनबा कोपिली तुरेल खुदोंग थिनिंगै ओइबा सांगा सेलेखि असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट की मतुंगिना थांगजा नमित फावदा स्टेट असिगी डिस्ट्रिक्ट तरादा मी लिसिंग कुंथ्रागा तरेका सौंगागा कुंथ्रागा मंगारोम इसाओशन अवाबा तारे गुवाहाटीदा लैंडस्लाइड अमा थोकपदगी मी अमा सिखि अदुबु इसाओशन हौजु फावि ओइनदी मी सिबिगी क्लेम लैत्री हाइदिनसु पाओशद मखातानसु फोंदोरक्ली लोइसलकपु ओइना तोपा पावमन अताबा ममलदा मिंजल सेल लौगदबनि देसाम NEET UG JEE कोचिंग सेंटर लनाई कोचिंग सेंटर प्राइवेट महिरोइसिंग अमदि लैंगा की हायर एजुकेशन की कॉलेज लेवल महि तमलिबा महिरोइसिंगदा अताब ममलदा मिंजल सेल लौबीबग लोइनना तंकक नाइना सेल थीब यहल्लो हाइना डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर देसाम की मैकेडिगी अपील तौरकली हिरामसिग मरी लेना देसाम की सेक्रेटरी एजुकेशन एंड एकेडमिक अफेयर्स थनाउजम सोमलुवान थादुरपा सियोल अमन हाई ममांग थागी अहुमदगी हौदुना लमदमसिदा मिसी मिना यावबा मैहौ लांगपोगी थौदोक क्या लेप लेतना थोक्तुना लाकली मसिना मरम ओइरगा इमुंग क्या अवा सेथिंग पीबग लोइनना सुफम नोमफम लेतबदगी स्केल गोयब खुदोंग सादब क्या समयोगनदुना लैरि फिबम असिदा माइरोइसिंगबु सेमगनी लमदमसिबु मरु संगु खुनायम ओइहनगनी हाइबगी पन्नमना थोलागलिबा लनाई कोचिंग तौबा लनाई माइरोइसिंग सिंग सलाइरिबा सिंग लैरिबा फिबम असिगी मतंगदा खंथबिरगा अताबा ममल मिंजन सेल लौबग लोइनना तंकक नाइना सेल थिबि यहनबगी खुदोंग साबा लहनगदबने लुरब तंक असिदा अवाब तारबा मियोइसिंगदम अइकोइन अंगम मतें पांफम थुई बैंक की ओइबा थबक थोरम सिंगसु मतम सांग इंटरनेट थिंजिनखिबन मरम ओइरगा हानगुमना मपुंग फाना मथौ तौबा ngamdana लाकली ओइरिबा फिबम असिदा लनाई ओइना सलाइरिबा कोचिंग सेंटर मरु ओइना NEET UG अमदी माइरोइसन खरदा नमफु हाफु मान मोंगदा सेल लौनबा चथरे हाइबगी वकत माइरोइ लुबसिदा लाकपा लैरे मरम मदुना देसामना माइरोइसिंगी वकत अमदी मखोइना थेंगनरिबा खुदोंग सादबा कया अदु येंगलगा हाइरिबा माइरोइसिंग अमदी कोचिंग सेंटर सिंग असिना मतुंग अमु हना असिगुंबा थावोंग असि तौदनबा देसामगी मैकेदिगी अपील तौजरी हाइरि सेल असिना हाइ थोलिबा थावदो असिना मरम ओइरगा मयुम मैकै मैना साखरबा ममा मपा काइनखरबा माहिरोइसिंगी येंगबिरगा अखनबा थावसल अमा लनाई माहिरोइसिंग अमदी कोचिंग सेंटर सिंगी मापुसिंगना खनबिदुना अवाबा तारबा माहिरोइसिंग असिगु मतेंग पांगना बोनबियु अमरमदा असिगुम मखलगी अवाब तारबा माहिरोइसिंगी खनबिरगा लैंगना लेमना मिंगचनबा यागनी हाइदुना लाक्थोखिबा अदुगी मतंगदा पैखतफम थोकपा थबकसिंग पैखतपग लोइनना मरि लेनबा डिपार्टमेंटना लेमना महि तमहनगनी हाइदुना ऑर्डर अमा थोक्तुना मियामदा उहनबा मथौ ताइ चलिबा एकेडमिक सेशन असिगिदी स्कूल लेवल्स अमसुम कॉलेज लेवल की ओइना मिंगचनबा मतमना ख्वाइदगी हेना अताबा ममल मिंगचनबा यानबा मरि लेनबा डिपार्टमेंटना लेपकदबनी हाइना सिरोल असिना सुमखाताना फोंदोरकली